Duh, late. Engkau taruh nurat teh. Engkau ulang tahu tibi ka karo mendola ramat tinggal. Hei, Cong! Wala kang beda susalan pati yo. Karo pulang si sampet lora ben mak kaji ya. Kini cek gue buang po. Dia sorga ni pangeran tak karo aku gak lora ben mak kai. Sorga dia pada di kenangan bagi anak orang tani. Awak lo rahel apa keberek ngepe aja, Par. Apa ring bentul mau ni? Entar ke sabu. Ya ki dah ma boleh, Par. Tak le ngepe ajam kena bi teng kemah. Pasti ke sabu. Siapa Ustaz? Lora mat tinggal. Pula kena alasan gak kecong. Injang kon pak. Cek lora mat tinggal di rakman borok. Karo lah kematu aja. Mengundang gak kita ngajam gitu. Tas sportif sabung kasara. Taning kentre boleh. Tak iya dul. Muna silina tangajam je posisi ki apuang. Keng bi mu na tuli cambu. Kapan dia tepole pas bendo. Podo kan nam tulis cambu. Jangan mate. Benderongku totoro tangkat cong mundai. Lora napah karo lako nyapu. Payahku. Kopi na din. Iya bun. Lu bun, kakek tahu kalau Rahmat tinggal putaran ke senili. Tahu. Gila le bedin nak din. Keng coran datang nyabung. Perongkuan. Helap yang bun. Dia dah memoncan kakek. Iya eman dia karo din. Andi gelar lora tapi kuline kapiaki. Patut deh. Lora ria jaga kemaruan kiai, pemuka agama, cek pahatengkanya orang tak paham hukum, lap mahelap, aning cek kalako, melanggar syariat. Engkau setuju bun. Banyak setiap oknum lora si bernaung di bawah gelar darah biru nak. Tapi secara keilmuan kosong tak ada esena. Munaslina din. Orang si paratu ka pangeran ria tak yokor dari nasab maka anak orang tokang wanembe pak lapateng ibadana pakun sandi keistimewaan ya juna pangeran cuma ilingkung na kita setiala dadi kasta kelas sosial sampai beda caan mun beni pada anak mak kain na tak apa bekalen na dadi abek si beni keturunan mak kai yang tak setara. Padahal pangeran tak kebai hukum diskriminatif yang ngaji ya din. Apa iya bun? Keturun nama kai, atau berketurun nareng tani. Ya juna alor ada kelas se. Si mak kelas pakun ahlan ben ibadan na. Iyongku. Lu mayu acabis kaki hai bun. Atau raki cek lo Rahmat tinggal dari orang tepak ah lah luar. Tak bengal engkau din. Todus ke kiai. Mun sajen itorot bun. Tu tak apa sajen butuh. Cek reng dah iya bun. Konsep hidup bersosial di dalam Islam. Disebut kalaban hablu minan nas. Yakni ajaga hubungan pada manusia sana bun. Enteng kalau Rahmat tinggal kata tak keramang bisa berdampak merugikan manusia selain. Beri tang munteng laki ikening masyarakat bisa hanya melo Rahmat tinggal jibun. Mara kena liban icileun kampung si tak lawanan sekali. Apa tak merugi ke sengko? Terus dia memun pas ketetian ke orang lain. Iya mungkin dah iya. Mayu pak lah ya torakin ke kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم Assalamualaikum. بمعجزين. Waalaikumsalam. Kaki chong. Engki kiai, Masuk chong. engki. Sadaqallahu maulana al-azim. Tujuh chong. Engki. Chong, wapa. Kain per yai. Minta ki kopi dua ke budak kau tadi. Oke. Beda apa chong? Cabis pamator kiai. Sebelumnya pangapora atas kacang kolangan abdina kiai. Panika tentang loramat tinggal kiai. Ara apa lo orang chong? Tak langkong kiai. Loramat tinggal panika kesana orang bagus dak masyarakat. Pangapora kiai. Abdina tak bermaksud aja ge otaba ngeberek dek tengkana loramat tinggal. Saking abdina aja ge takok hal panika bisa marosak dek marwana para kiai tur para guru utama epon ajunan kiai. Iyang kau paham chong. Justru kau sekarang kong bi kaki bantoy pa enga chong. Mun asli na bingko lah kau buruk chong. Cuma amat tinggal tak ejab. Sampai lo rabi orang. Arup lagi satu keistimewaan. Pato tempat tinggal tete kata tak ramah. Malah tete teladan kadat ngudaran selain. Cepat saja nabi contoh si tak bagus. Apa boleh ngajak kalau kau bareng si melanggar syariat. Engki kiai. Mayu, enum kopi chong. Engki kiai. Nyuun pareng. Iya, mayu. Sambil tegur lo orang na chong. Muna tengka tak bener luar. Cangkolang ka ento kiai. Rasana tak patot reng awam akati bula. Apa reng paemud dek lora. Cangkolang dia beda kenangan nadin. Ben pole apa sih kata tak patot. Cengkok dia cuma makai kampung. Tandi nasab dere biru. Kela bercerita aba esong kui masyarakat. Parcaja ada dinin santre. Sa apa boy chong. Korki anya manusia. Pakun kenang salah ben lupa. Apa boleh kena karongko. Cuma makai kampung. Si tak tentu andi keparatuan ya juna pangeran.
Njek tak kira belet-belet, kau orang seongkong aja kebenaran jia. Engke Kiai. Mayu, enung kau pincong. Thank you, Kiai. Ajalan deh ya kaki din. Berak Bun. Berak benapa cak tak kol mikol ria. Abari Bun. Mikol ilmu dari Kiai. Puh, jok mun kake. Marah, ilmu apa bi kake sekolah dari Kiai? Mun si cek masuk kangkok Bun. Tade belet ke orang. Si ongkong aja kecilan si bener. Teteng, maki abek reng awam. Kor ngajak kecilan si bener. Tak kira kening belet. Engkau pahingak ke peribahasa Arab din. Undur makilah, ulatan dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Cak kasar. Maki keluar dari buri najem, kor aro betelor, kala. Keng maki keluar dari manusia, mun si berenana kone ngemas ruah. Cek parako. Mayu. Cong, Kenapa, Bah? ya tujuh ke Cong. Dari di maboy kaki Cong. Pas tak mulai sekali. Amain, Bah? Sampai bila kaki lebur main dia Cong. Telulup pa pangeran na. Saya ingat Cong. Mun urusan akhirat ada si bisa garansi. Jangan pakai bola nanan makai. Mayu pada tatai badan na. Tatah lakka. Malam magalay buna dan na. Uncan kulin kaki luar kurang tepat. Pas bila kaki si sadar na. Tadi magkagile, muna ko da keng chele, iya. Mun suruh aja kateng kanong. Kaki kan taje banggan na dengan gelar lora na jia Cong. Anan makai. Tadi mayu beri contoh si bagus masyarakat. Malah masyarakat tak elang kepercayaan dek para kiai. Dan tak elang kepercayaan dek para guru. Saya ingat Cong. Jaga tata keraman na. Orang pada tepat tata keraman na. Larang nilai jual lah. Sebeli ke orang menenteng ke tata kerama. Tak ada argen na. Cek bela pulan siapa? Kibah, pohon bulan istirahat dah. Cong, mun sekolah madrasah tadi si morok, tina kaki cak mulai ke luna, dan tos sampai depak ke bektona. Paling enje, tak oleh ka ilmu na, oleh ka barokan na, sabar i dalam nyari ilmu. Iya Pak. Ben pole Cong, lo ramat tinggal ruah, putra na kiai ahli tarakat. Pola dek budiare pas tabuka, enca-enca ocaan ruana. Mun kaber tak kira budukkan tilis. Paham kan? Konteks takdim menurut taklimul muta'allim ria Cong. Patuh ben ngurmat kakuri dalam kapekusen. Muni dalam kamaksiat dan cak torok na. Iya cek tero. Enjek kita kira kening bela. Iya Pak.
Tulilah mangkat saya sekolah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dol! Tumaw eh! Kadinto. May narokok! Panjenengan ra. Oh. Beda pun apa kain tora? Kakek dinak rek lebun. Reng sepon orang sa kampung. Teti cek lek selek mun suruh aja geteng kana orang. Maksudnya ra? Cek ki keng mabukeng. Tak reng kaki malah masih totoran kata ngabah. Cek tanggule luar tak gena. Senga, make kakek kelebun dina. Satu se kakek ki murid de abah. Apa tak kelero? Kakek aja geteng kana guru nah. Cek salah paham ra. Punten bule tak aja geteng kana guru. Saking bule eman dek sambian, eman dek kiai. Maksud deh, Sanikara. Bule mator dek kiai, saking bule tako teng kana sambian luar, bisa mah coba kanya mah bagus kiai, tor para guru. Saengke masyarakat ilang kaparcayaan. Ben bule tak tero hal panika terjadi ra. heh, tahu apa kakek? Justru orang yang ngak kaki jeria, si berpotensi mengeker marwana kiai. Cok guru nih jaga. Senga campu aki make kelebun. Pas tayang kui tata krama naga guru nah. Seporan nara, cek ngajari bule cara nang hormat ka guru. Bule pon oning. Napa keng bule tak oning cara nang hormat ka guru. Kenempian namu hidu makridu, nika pon minar leng pelengen. Teti tore, paham nih maksud orang. Cek lo kak benderaki panemuna tibi. Kita mulai dul. Kakek rea selin secer ngaciri lora naka pedang si tak gena. Kita mulai. Ngedeng ra. Tak lagi ke lura. Tahu sadul, kok langsung apa? Ya Allah, bila sampai orang kampung bengal negur, berarti abak lakar-lakar ongku. Bismillah ya Allah, bimbing aki kau ke jalan sebagus.